today we're making a challenge for you. I did eat something. Ow! My foot! On my foot. My jacket. This one. Want ek het dit aangesien vir die, maar dis my oog. Toe ek het vanoggend wil uithaal, toe sien ek nie maar my oogdruppels wat ek gedink het dit is die pulle.